ibihe byiza nanone inshuti bakunze bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. umutwe wa M23 wakomeje kugenda ufata ibice byinshi cyane, ariko abazalendo aba FARDC abarundi bakubititse cyane ku buryo benshi batangiye kuyamanika. Banza wumva ibyababayeho. Les gars mécaniciens. Maman, capitaine Akei. Turaza kubigarukaho nkubwira uburyo cy'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatakaje abasirikare b'amapeti manini cyane. Ni mu rugamba rero rwo kwigarurira Kamanyola ndetse na Uvira ubu ngubu yarangije gufatwa. Reka tubivi muzi neza twitonze. Wamenye ko umutwe wa M23 warangije kwifatira burundu umujyi ndetse n'ibindi bice bikikije karitsiye zitandukanye za Uvira byarangiye. Hari ama operasiyo yahise akurikiraho cyane cyane ibyakozwe n'abaturage nyuma y'uko uyu mujyi wa Uvira uvuyemo. Abarundi baherutse gufatwa, mwagiye mubona amafoto y'abagabo babiri bagaragaye, mu by'ukuri bigaragara yuko ari abagabo bakuze kandi bashobora kuba bafite amapeti rwose nubwo yaba atari manini ariko asa n'aho atubutse mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo basirikare twamenye ibyabo, amazina yabo, imyirondoro yabo ndetse n'amabatayo bakomokamo, nayo turaje tuyabagezaho mu buryo burambuye. Ku munsi w'ejo twababwiye uburyo cy'umutwe wa M23 ufite gahunda yo kujya gutabara bikomeye cyane abanyamurenge bo bimurenge bakomeje kugenda abapfa hariya mu misozi ya Minembwe. Ubu rero dufite amakuru menshi aremereye ndetse na access zizakoreshwa mu rugamba rwo kubabohora ndetse no kubatabara mu buryo bukomeye cyane, bagafasha uwitwa Makanika. Nabyo twabimenye tubizanye none ahangaha kugira ngo tubabwire byose uko byaba bimeze. Dufite amakuru rero kandi aremereye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harakomeje kugenda hacurirwa imigambi karabutaka, by'umwihariko rero umugabo witwa Patrick Muyaya hari ibyo yatangaje cyane cyane abwira abaturage ngo kugerageza bagategura ibishoboka byose, bose bakaba bafite ibikoresho bigomba kubafasha guhangana urugamba kuko ngo bagiye gutera u Rwanda byanga bikunda. Ibi ngibi rero bikaba birimo biza byunga neza mu bya mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye wavuze ko naho abaturage be bagomba kwitegura, ariko magingo aya ngaya ibintu bikaba bikomeje kubakomerana. Hari amafoto yakomeje kugenda acicikana mu mujyi wa Bukavu, turaje tubatembereze tubabwire ngo esi Bukavu mu by'ukuri mezite. Twarangije kwakira byinshi bitandukanye, ubwo nabyo turaje tubibabwira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kandi yavuze yuko mu by'ukuri ngo ikimutangaza ku Bubiligi ngo nako yego ku Bubiligi ngo busabira u Rwanda ibihano, nyamara hari byinshi cyane byihishe inyuma y'ibi ngibi, nabyo turaje tubigarukaho. Tunakubwira ko kandi igihugu cy'Ububiligi nacyo cyagize icyo gisubiza kuri ya makuru naraye nkubwiye, nako nazindutse nkubwira kamem nkubwira yuko igihugu cy'u Rwanda rwose cyasheshe burundu amasezerano y'ibijyanye n'iterambere cyari gifitanye n'u Rwanda n'Ububiligi. Ni mu gihe kandi abayobozi batandukanye rero batangiye gusobanura ko rwose ngo iterambere ry'u Rwanda rizakomeza mu gihe nta Bubiligi rwose bukomeje kugenda bufasha igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bakomeza kugenda bafatanya mu bijyanye n'iterambere. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda bibaza uko ibintu byagenze cyangwa se uko bigiye kugenda, ubwo nabyo tugiye kubigarukaho 5 ngo ikaze rero. Nimba ari ubwa mbere dukurikiye, nta bundi buryo wadukurikira usibye gusa gukanda subscribe cyangwa sabone. Nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa handitse sabone, nimba ukoresha ururimi rw'icyongereza handitse subscribe. vuba ubundi dukomeze kubana 5 ndetse amakuru yacu ajye akugereraho ku gihe kandi uyabone agifite ubunyonyose bwayo. Ngwaye ikaze rero, ni Rwanda Hills Media nk'ibisanzwe, aho tukugeza amakuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo rero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho turimo turibanda ibintu aho bikomeje kudogera, ariko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kigakomeza gukubitika kubera ko ngubu n'umufasha wacyo u Burundi batangiye kuvana ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko twabyutse tubibabwira. Reka twinjirira ahangaha muri operasiyo karabutaka zakomeje kugenda zihitana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umva uburemere bwabyo ndetse n'amapeti y'abaguye muri iyi ntambara. N'urusaku rw'abasirikare barimo baragaragaza yuko
yuko mu by'ukuri rero bakubititse batakaje bikomeye cyane, bakarenda rero batakaza abasirikare b'amapeti manini cyane. Reka twinjirane ahangaha. Ndimo ndabona umusirikare yambaye impuzankano z'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ndabona ku mapeti yari afite higanjemo cyane cyane ibintu by'amapeti, ibintu by'amabara atukura. Yari yambaye umugozi wa undi wa gisirikare, yambaye neza rwose, biragaragara ko yari yifunze ariko agaramye hasi, bivuze ngo ibyo byarangiye. Mana yanjye, siwe gusa kuko hano hari abandi babiri bigaragaza neza yuko abangaba barimo barabahamagara nabo batunguwe n'impfu zabo. Bigaragara ko mu by'ukuri ahantu hapfuye abasirikare benshi ndetse bakaba bashobora kuba bapfuye bitewe ari ambushi karahabutaka, cyangwa se nanone akaba ari nk'urubombe rwabaturikanye. Bagenzi babo ntago babyumva, amarira y'umugabo yajyaga atembagwa mu nda, ariko nyumvira n'ukuri kw'Imana birangiye arize. Bati Digodo, komanda nanone, abakomanda nibo biganjemo abapfuye cyane. Hano hari abandi, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu. Ati ni sabotage. Bakubititse bikomeye cyane. Kapiteni Frank Yeyo. Ati uyu we yitwa Kapiteni Frank Yeyo, nawe yarangije kugenda. Bari bamwubashye ndetse bamworoshe agashuka, ariko aramwubuye, aramwerekanye. Iyi video iteye ubwoba, ntago dushobora kuyizana, ariko ngira ngo abari kuri groupe yacu ya WhatsApp, ubwo ngira ngo nanakubwire nimba utayibamo warahombye cyane, kuko tugenda tukuzaniramo amavideo yaba ari ngewe cyangwa se bagenzi banjye mu buryo butandukanye. Iyi video yarangije gucamo. Ni 0726254101, ubundi ukajya ubana natwe muri groupe ya WhatsApp nimba ushaka kuyinjiramo. Oh my god, abasirikare ba FARDC bashize quand même. Ni kapiteni ati noneho dore na matono. Ntago bari kumva uburyo ki batakaje abasirikare bangana gutya. Oh my god, reka tureba abandi bapfuye. Uyu nguyu we akanika amamodokari, cyangwa se nuko bamwise iryo zina rya mekanisiye, nawe yarangije gupfa. Bigaragara ko yari umugabo mu by'ukuri w'igikuke, bigaragara ko icyamuhitanye rwose ashobora kuba afite ibikomere ku kuboko, afite ibikomere mu nda. Bigaragara ko mu by'ukuri bakubititse. Ati mama ati mama, burya nuzumva umusirikare, nuzumva umuntu w'umugabo atabaje mama we, uzamenye ko ibintu mu by'ukuri biba bitoroshye ahangaha. Oh my god, intare za Sarambwe zabakozemo ikintu cyitwa akazi. Abasirikare baranga bafite ibikoresho, ariko ikigaragara byabapfanye ubusa. Bigaragara ko mu by'ukuri kugira ngo ibi bice bikomeze kugenda bifatwa, harimo haragenda hatakara abasirikare benshi cyane. Ati ni sabotage. Ntago byumvikana mu by'ukuri. Ikigaragara igisirikare cya leta Congo FARDC gikomeje gutakaza. Uti rero aya ma operasiyo arimo arakorwa gute? Arimo arakorwa n'abandi. Hari abasirikare b'intare za Sarambwe baba special, bafite ngo ikintu cyitwa imyitozo iri ku rwego rwo hejuru, ngo baracyaye cyane, ndetse bavuye mu by'ukuri ngo mu myitozo mishya iherutse gutangwa nyuma ngo y'ibitabo byagiye bisomwa na bamwe mu basirikare b'intare za Sarambwe basaziye ku rugamba, bazi ikintu cyitwa intambara ngo ni iki. Barwanya intambara zitandukanye, barimo abitwa ba Makenga, barimo abitwa ba Baudouin Ngaruye n'abandi batandukanye. Aba basore rero ngo barimo baramanuka, barimo barurira n'ibiti, barimo barakoresha cya kindi, buri kintu cyose gishoboka, nta ndege ntaki, ariko n'undi barakora nk'abafite ibikoresho kabuhariwe. Aba rero ngo nibo barimo bararangiza aba basirikare, bikarangira mu by'ukuri hapfuye abasirikare b'inzobere ku rugamba mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abandi rero bagasigara rero mu by'ukuri babangira amaguru ingata, bakirukankana na za Wazalendo. Ubundi nyuma yaho rero nibo baba ngabo uri kumva baza barira. Uwitwa Kapiteni Yeyo yabababaje cyane.
bose bafite ubwoba baravuga bati ni gute ubundi ubu twaba tukimara icyaha. La, 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 la. Abasirikare barambiwe neza barangiye neza. Ni sepeyi nimba yitwa sepeyi, nimba ari kuvuga igihugu, nimba uyu nguyu agezeho yitwa sepeyi. Oh la la. Ni umuntu witwa batakaje bikomeye cyane. Harimo abakora natwe akacu kashobotse isaha n'isaha biraza kuturangirana. Reka rero two kubitindaho, ariko tubabwire ko mu by'ukuri bikomeje kuba bibi cyane. Saba ngaba birimo birakomerana cyane kuko n'abasirikare b'u Burundi nabo barimo barapfa. Hano hari umwe mu bataramukunda kwandika rwose amakuru y'ubutasi ndetse akazana na evidence. Hari ifoto zakomeje kugenda zicicikana z'abasirikare b'u Burundi. Yanditse agira ati President Ndayishimiye yagiye muri Kongo agiye kurimbura M23, gusa uwo mwanzuro mu by'ukuri uzasiga ubutegetsi bwe bujegajega. Ati aba ni bamwe mu basirikare barashwe. Amafoto ni menshi cyane, gusa si ngombwa kuyabasangiza kuko burya umusirikare ukurikiza itegeko aba yarahawe kabone. Ati aba yarahawe kabone, yaba yarahawe n'umuperezida nka Ndayishimiye. Bivuze ngo mu by'ukuri abafite ubudahangarwa nta nubwo ari ngombwa gukomeza uberekana kabisa. Ni nabyo nibingi kwibaza ukuntu abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo bagira uruhare mu kwerekana imirambo y'abasirikare babo bapfuye, nabyo bari ikibazo. Arakomeza ati ubu rero kubera gupanika yatangiye rwose gukura force ye hamwe ayijyana ahandi. Atabandi kandi batangiye kuva mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataha burundu. Ngira ngo nari nabibabwiye mu gitondo, ikinyamakuru Reuters giherutse kubyandika rwose kivuga ko Burundi burimo buragenda buvana ingabo mu gihugu cyabo nyuma y'ifatwa rya Bukavu. Noneho ngo bose bagiye bapakira amakamyo menshi yagaragaye ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ajya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi natwe twagiye tubigaruka tuvuga ngo ni uguhunga bisanzwe, ariko mu by'ukuri u Burundi bwatangiye kuva ku izima. Burabona yuko nta gisigaye, ahubwo ari ukujya kurinda imipaka yabo. Ndetse kandi analize zikanavuga yuko bashaka kugerageza kwigaruramo gakeya, nubwo mbona yuko mu by'ukuri amazi yarenze inkombe. Bakareba uburyo kibagerageza guhendahenda igihugu cya Kongo, ariko ku ruhande rwa M23 igiye gufata ibice byegeranye n'imipaka yabo. Reka ibi ngibi tubiveho, tujye ku bice byafashwe n'umutwe wa M23 guhera mu masaha y'umugoroba wa joro ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 binjiye mu gace ka Kamanyora. Nyuma ya Kamanyora bongeyeho Uvira. Dore uko byari bimeze. Ati mukaribiye ni karibu nusomu libere. Turabohowe. Turabohowe. Ati ba papa baraje, bayomba baraje. Ati bati turabohowe aba baba baraje. Ati nusomo libere, turabohowe rwose. Ryari ijoro mu by'ukuri ridasanzwe ryo kwakira intare zasarambwe mu bice bitandukanye, harimo ndetse ibi bice bya Kamanyora, ahantu rwose hanatangiwe ikiganiro n'umugabo witwa Bernard Byamungu, ndetse yongera kugaragara rwose mu gihe hari abo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC byavugwaga ko rwose ngo bari kuvuga uburyo cy'umugabo ngo yapfuye.
mu gitondo rero mu kanya rwose nibwo twakiriye amakuru yemeza neza ko intare za Sarambwe zageze muri Uvira. umujyi navuga ko mu by'ukuri ifatwa ryawo n'ibice byawo, gufata ibice byawo biri buhangayikishe bikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ubuyobozi bw'u Burundi. uti bimeze gute? Intare za Sarambwe zamaze kugera muri Uvira ubu tuvugana. Ati na nyina wundi burya byara umuhungu. Uyu ni umutara muri murandika ayo magambo aremereye gutya. Ati na nyina wundi burya byara umuhungu, Ndayishimiye we. Kuva Uvira ugera mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, ubu ngubu nakubwira yuko ari iminota 44 n'imodoka, cyangwa se wenda ni nk'amasaha 6 gutyo n'amaguru. Ati mu by'ukuri ni intera nkeya cyane kuko ni ibirometero 27 gusa uvuye Uvira ujya Bujumbura. Ngira ngo murumva ukuntu ibintu bimeze, ariko si uko n'ubundi butageze mu Burundi, kuko n'ubundi kuva Uvira ubanza guca mu Gatumba, naho ni mu Burundi, ubundi ukabona kuba wakwinjira mu murwa mukuru w'intara nako mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ugahita winjira neza muri Bujumbura. Byumvikane ko Ndayishimiye arasabwa kwigengesera mu gihe aturanye n'umutwe wa M23. Birumvikana neza cyane igihugu cy'u Burundi gisabwa kwigengesera. Wari umwe rero mu basirikare ba M23 wabwiye umutarama ati ndishimye, ndetse yoherezaga abasirikare be ngo baze kuturasa. Ati rwose Ndayishimiye yoherezaga abasirikare be ngo baze kuturasa, gusa muri we ntiyiyumvishaga ko rimwe twagera ku muryango w'ubutegetsi bwe. Ese abayobozi ba M23 bazishyuze Ndayishimiye ibyo yabakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Bazajya kumusura? Mutarama hano niko ari kwibaza. Ubwo nanjye ndababajije muri comment, birakwiye ko M23 yazajya kwishyura Evariste Ndayishimiye, cyangwa bagerageze babungabunga amahoro ndetse bagerageze no kuyashaka mu gihe baba babonye uburenganzira bwuzuye ahangaha, kuko nta nubwo tuzi nimba bazabubona. Hari imigambi myinshi ikomeza kugenda icurwa, bigaragara ko umutwe wa M23 ukomeza mu by'ukuri kutumvwa nabo bose. Bavuga bamwe bati tugomba byanga bikunda kwisubiza ibi bice, tugomba byanga bikunda kubambura ibi bice, tugomba kubirukana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese mwebwe mwaba mubyumva mute? Byazagenda gute mu by'ukuri? Ubwo ibyo nabyo tuzatugenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Hari rero ama operasiyo karabutaka yapanzwe mu buryo rwose bwa kinyamwuga tugiye kugarukaho, nkubwire ukuntu ibintu byifashe aho abanyamurenge bagiye gutabarwa mu buryo bugaragara. N'abanyamurenge rero amakuru mu by'ukuri ngira ngo twari twakomeje kugenda tuyasangira amakuru ndetse tunayamaranye iminsi, ngira ngo ku munsi w'ejo ndetse twari twanabigarutseho. Abana b'Umurenge rero Alliance Fleuve Congo bar M23 biravugwa ko rwose iri buze kubageraho ikajya kubatabara. Amakuru dufite, hari operasiyo yapanzwe, operasiyo kandi yapanze kuzakorwa muri axe ebyiri. Axe ya mbere ntago turi bwerure. Axe ya mbere ya Warungu gukomeza, ubwo ngira ngo murabyumva. M23 yarangije kuhafata. Simvuga kuko ubu ngubu niho bageze, barimo barataka. Ibingibi kandi bikaba byakozwe kugira ngo M23 izenguruke Murenge ndetse na Minembwe. Nimba mwarateze amatwi umugabo Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo mu magambo yavugiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere, yavuze mu rugero yavuze nk'abanyamurenge bakomeza kugenda bahohoterwa. Aba rero isaha n'isaha hagiye kubaho gutabara. Agise ya kabiri, indi agise mu by'ukuri ni Kamanyora ukomeza Uvira. Aha naho ni inzira yaho barangije kuhagera. Iyi agise kuba barangije kuyibohora bayikoze kugira ngo barinde ko hari koalisiyo ya Kongo n'Abarundi bajya kwica abantu mu Minembwe.
ahantu byanga bikunda hagomba gukomeza gukoreshwa, hagomba gukomeza kandi gufatwa, ntabwo bari buharekure. ngira ngo mu kanya dushobora kuza kumva amatangazo agaragaza yuko barangije gufata rwose n'umupaka neza neza, bakawukura ku mupaka, byose bakabirangiza. ndavuga imipaka y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rero yigabanyijemo kabiri kugira ngo mu by'ukuri irinde abantu bahariya, kuko FDLR, Abarundi, Wazalendo ndetse na FRDC abantu bamaze rwose kwicwa ari benshi cyane. baravuga bati rero tutabatatanyije Abarundi bakazongera kubona uburyo kibongera kwikusanya bagahura n'abaFARDC bahungiye mu bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. mbibutse ko M23 noneho ntabwo yafunze inzira zo guhungiramo. abasirikare n'ubundi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ba FARDC, Abazalendo na ba FDLR bande bose abo bagiye bahungira indani muri Kongo, abagiye mu Burundi ni bakeya. ariko Abarundi ntabwo bazapfa kongera guhura na FARDC na Wazalendo cyane abarangije kuva muri Kongo. bivuze ngo M23 igiye no guhura n'akandi kazi gakomeye cyane rero, uko gufata kwica cyangwa se kurangiza nyine ubwo diru zaba ngaba bahungiye imbere mu gihugu. usibye ko barangije kubibona ko abanyekongo bo bashaka kwigira muri M23, kuko akenshi iyo babafashe bagafata nk'igikundi bose bahita bamanikira amaboko rimwe. M23 rero ngo ntabwo iri kure cyane y'Abanyamurenge. makuru turi kugenda twakira vuba rwose muraza kubona amafoto ya Twirwaneho iri kumwe na M23. ndabizi hari bamwe bagiye rwose kuvuga bati turabeshya ibiki n'ibiki, ariko muraza mubibone. intare za Sarambwe ziraje zihure na Twirwaneho. ku munsi w'ejo hakomeje kugenda hacicikana amafoto ya Twirwaneho, bigaragara ko mu by'ukuri nabo barimo baragenda bakora inama zitandukanye zo gukomeza mu by'ukuri kwikusanya mu bihe bitandukanye. ahangaha rero mu by'ukuri hari kuza gutegurwa ikintu kidasanzwe, ubwo turaza kubigarukaho. reka tujye mu makuru rero ya ba Barundi bafashwe mpiri. ese byagenze gute? ese urundi aba Barundi bakomoka mu yahe mabatayo? byifashe gute mu by'ukuri? nindangizana nakubwe, ariko reka mbanze nkubwire. M23 nyuma yaho igeze Uvira, abaturage bahise bafungura imfungwa zari zarafunzwe zizize politike. long life M23 niko uyu muturage yanyandikiye arambwira ati M23 rwose byarangiye. abantu bari barafunzwe bazira ko bagize gutya, bakavugana na Twirwaneho, bakavugana na M23 cyangwa bakaba bavuka mu miryango bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. aba bose abaturage ngo bahise babafungura direct rwose. ni ibintu ubu ngubu byarangije kujya hanze, nimo ndagenda mbona amafoto ya bamwe bafunguwe. ubwo nabyo ni ibintu wenda turi buze kureba ese operasiyo yagiye ikorwa gute. hari abagabo rero babiri, ngira ngo mwababonye kuri thumbnail mujya kwinjira. mwabonye abagabo babiri b'Abarundi. umwe rero ufite uniform ifunguye iburyo yitwa Caporal Chef Ntarataze, akaba yarabarizwaga muri support battalion ya division ya 4 muri Makamba. ubwo natangiye kubabwira imyirondoro. uwo wundi ni Ajida Chef Ndayizeye Zewon, nawe nuwo muri Mabanda muri Makamba. n'ubundi amakuru rero najyaga nyabona mu by'ukuri, ugasanga wenda ntago mbyemeje, ariko hari umutarama hano rwose wayamaye, ndavuga nti uyu ntago ajya abeshya, aba nuko bimeze. kuva Perezida Ndayishimiye mu by'ukuri rero yavuga ya magambo ngo abanyarwanda ni nk'ibisambo, akongera ati Abarundi bahoze rwose batsinda abanyarwanda. Mutarama yambwiye ati ndashaka rwose kuzereka Abarundi ko za Masisi, Rucuru hose hahoze ari mu Rwanda. ubu ngubu rero aba bakomotseho ati
basigaye iyo Kongo ubu ngubu rero bari kubakubita abarundi rwose. Ati nshaka kubabwira ko ahangaha ni nk'aho bari gukubitwa n'abanyarwanda, kuko rwose abangaba ni abakomotse ku Rwanda. Ati muramenye ntimuzasusugura u Rwanda kandi nta nubwo mwigeze murutsinda na rimwe. Ngayo nguko ubwo urumva rero ibintu ntabwo byoroshye. Hakomeje rero kugenda hacicikana amakuru menshi cyane, tugenda rwose tuyinjiramo, amakuru aremereye cyane arimo aragaruka cyane cyane ku kijyanye n'ukuntu Ububiligi n'u Rwanda byacanye umubano mu bintu bijyanye n'ubufatanye. Bahagaritse amasezerano, ntabwo ari uguca umubano bya burundu. Za ambasade n'ibiki byose zishobora kuba zigikomeje gukora, ariko ibijyanye n'iterambere byarangiye. Perezida Kagame rero yavuze ikimutangaza ngo ku Bubiligi busabira u Rwanda ibihano. Perezida Paul Kagame yatangaje ko mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye cyane cy'Ububiligi cy'ibihugu by'Uburayi bitavugisha ukuri mu bibazo by'umutekano muke byugarije uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko Ububiligi bufite uruhare rukomeye cyane mu bibazo by'akarere, nyamara bukaba ari bwo butera hejuru busabira u Rwanda ibihano. Ububiligi ni kimwe mu bihugu mu by'ukuri byakoroneje u Rwanda, ndetse bugira rwose uruhare mu kugena imbibi zirugabanya n'ibihugu bituranyi mu byerekezo byose. Muri Mutarama nako mu ntambara umutwe wa M23 umaze imyaka 3 uhanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije bose. Ububiligi bwagiye rwose ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bugaragara, aho mu by'ukuri rero gushyigikira ibiganiro bigamije gushaka amahoro, ndetse bunenga u Rwanda burushinza gufata umutwe wa M23. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame rero aherutse kugirana na Jeune Afrique, yatangaje yuko Ububiligi bufite uruhare rukomeye cyane mu kibazo cy'umutekano muke mu karere, nyamara buhora bubyirengagiza. Ati ahubwo bahora basubiramo ibintu byose n'u Rwanda. Ni gute wakemura ikibazo gikomeye nk'iki ngiki binyuze mu gushinza inzirakarengane zacyo? Ntungurwa rwose no kumva ibihugu nk'Ububiligi bivuga ku Rwanda birusabira ibihano, nyamara bafite uruhare mu mateka, bafite uruhare rwose muri iki kibazo. Perezida Kagame rero yagaragaje yuko ibihugu by'i Burayi birimo ibyabaswe no kutavugisha ukuri, kuko ngo hashize igihe kinini cyane hari abacancuro bibikomokamo bari kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nta gihugu na kimwe cyari cyabyemera, rwose cyangwa ngo kibyamagane. Ati hari ikibazo gikomeye cyane cyo kutavugisha ukuri ku mpande zakabaye mu by'ukuri zarakemuye iki kibazo. Murabizi ko hari abacancuro baturutse mu Burayi. Abacancuro ni abo mu Burayi, ntabwo mu by'ukuri ari abahandi, ariko ntitwigeze rwose twumva igihugu na kimwe mu Burayi kivuga ko hari abantu bacyo mu by'ukuri b'abacancuro muri iki kibazo. Bavuga ibindi, ariko ntibigeze bagera kuri iyo ngingo. Murumva rero mu by'ukuri ntago ibintu byoroshye, ariko His Excellency Paul Kagame aragaragaza ko kwigiza nkana kw'aba bagabo bidakwiye kandi mu by'ukuri bitakabaye. Ububiligi rero mu by'ukuri u Rwanda rwemeje rwose ko rwahise ruseza amasezerano y'ibijyanye n'ubufatanye bwabyo mu by'iterambere. Ubu rero rukaba runavuga yuko rwose ngo ruzakomeza kubaho. Ni Olivier Nduhungirehe avuga ati iterambere rwose ry'u Rwanda rizakomeza nta Bubiligi. Ni ibintu rwose rero akomeje kugenda agaragaza. Ati nta mpungenge
ibikorwa bizakomeza kandi iterambere ry'u Rwanda rizakomeza nta Bubiligi. Ububiligi bwafatanije na leta ya Kongo mu kugerageza guhagarika inkunga u Rwanda rwaterwaga. bakabwira rero n'imiryango mpuzamahanga rwose mu gushaka kumvisha ko bagomba guhagarika imfashanyo y'u Rwanda, imfashanyo n'u Rwanda. Inshuro nyinshi rero Ububiligi kandi bwagiye bukomeza kugenda bugaragaza ko mu by'ukuri aya makimbirane buhagaze ku ruhande rwa Kongo. Ntago bikwiye. Siwe gusa kuko na Alain Mukurarinda yakomeje kugira byinshi avuga, nawe aho yavuze ati ntabwo rwose waba uvuga ko ufitanye amasezerano y'ubutwerane n'igihugu runaka ngo nurangiza uce ruhinga nyuma ujye rwose ngo kubusabira ibihano ko abandi bahagarika amasezerano yabo. Kandi iki kibazo ni ikibazo cya politike, ntaho gihuriye n'ibibazo mu by'ukuri by'ubukungu. Ati rero bigomba guhagarara. Ni uburenganzira ngo bw'icyo gihugu guhitamo aho kigomba guhagarara, ariko nanone ngo kuvuga ko wagira amasezerano y'ubutwerane nk'igikangisho cyangwa se gutera ibibazo n'ubwoba abo ngabo ubaziza ko ngo ari abanyantege nke, ntago bikwiye. Ntabwo rwose byagakwiye kwivanga. Politike n'ubutwererane ni ibintu bitandukanye. ngira ngo rero murumva ko ibintu bitoroshye. Nanasoreza ahangaha gushimira cyane wowe ukomeje kubana natwe.